Kastala ti biyag! Ay, wan, kura! Nagpipintas adag iti alahas ko. Oh, kas iti da iti suot ko akwintas. Ay, 24K da ito ya. Nagngina ano isaldak da itoy. Aya, ay kaat na imbag ka pa'y adura. Tada anak mo amang manggad ijay Manila. Kat dakil ti sweldo na. Ay, wan, podno da itasi ka. Ay, swerte kami, anaganak na. Ta, agdamnam ay kami ita. Kas jay ati anak kura, ipaay na tinamay kadagiti dadakkel na. Wan nga raw, tajay mat anak may ay, basay ti matmatgadan na iti panaglaklako na iti ice cream. Mas dawak taapay akastada ita anak yaw. Imbag jay anak ko at abasiray. Nakasapol iti panggadan na adakkel ti sweldo na. Sa bagay, nakadapaw mat nga may di anak kaw iti kolehiyal. Ay, maladura, no awanan ti ibagam, ingkan, tanay inak pa'y aglaba ijay balay ni Dunya Carlota, isopay ti matgadak. Alam nga road, inakon, narigat mo tumataktak ka, Cora. Sayang mat nga agpaiso ti matgadam, ta isupay nga igatang mau iti bagasyaw. Sige! Uminom tayo lang! Ay, apo, ado ti kwartak! Ado ti arak alagbad ko! Hoy, mayat! May ramag tayo! Ano sa aswerte? As di kumakanayong! Una! Alo, di kayak dadag! Tainton, mga ipaw idyan ako adakkel ti sweldo na! Agpainumak tumanan! Hoy, mayat! So, sige lang! Agran na daw! Tira! Libre na harap ko naman! Para na! Wan! Alo, uminom tayo! Iuray man, ibusan tayo dahito yung 3,000! Nag-enjoy tayo! Kabayatan nga dakota! Ay, sika, Norlen, imayak dito balaya. Taumay ko ibaga, alipato mo ni Henry nga anak ko. Mawatam, Ha? Ni, apay ka din, Dora. Apay akas ta ti ibagbagayo kanya. Ay, sauce tadi, paila makaawat matidang nga. Nana. Amom, Norlen, denggam to ibagakan ka, wan? Alingagam ana imbag, ket awatem ana laeng. Nana. Di yat para ite anak ko. Oh, naawatam. Ha? Ngamen, nagpuskol ti rupam. Nana. O anya, naawatam dagiti imbagak, nainayad mo't ka tinamayak anang ibaga. Iso nga imposible adi mo mawatan, anya, Norline. Nana. Lipato mo ti anak kaw, tadan sa bali akaayan ayat na ijay Manila, period, no erase, mawatam, ha? Inak man langan. Una yan ni Nana Dora. Nagbaliw at talagang ti ugali na. Kanti pa nag-ararwat na. Nakabakya pa yan, itinagnat. Ay, anay ka! Ay, una yun ti inatikayan ayat ko. Daytan tumat nga minta kundi bakya itinagnato. Naligos lakit nga ron. Wag na, Maridonita. Awisin kayo amay, nasa nga pamilya. Inton Sabado tirabe daad na maangay apaskaw ni Ijibalay. Ay katmayat. Wen maray, agpaltyonak iti babaw. Anya ka diti okasyon, Birthday ka day. Ay saan, maray? Umay ni Henry, agawed. Iso akayat ka nga da maangay apaskan ijay balay. Kaslamat tan balikbayan. Wala, ta syempre, dakal ti sweldo na ijay Manila. Iso masapul mo't nga agpaskan kami, Iso nga umay kayon tuwan.
Ay, katuan Ay, adu ti makan maray. Ago, makayunto Tamok matkat, adi kay nakaramraman iti agkakaibas unay ataraon. Anya. Iso nga umay kayunto asa nga pamilya. Sige. So ting-ting man na ita gitara tagkakanta tayo, Josep. Ayos! Sinibuaran tayo, tigatad ni Henry ng anak ko. Sige pare, kanta ka! Sige, kakanta tayo Okay. Manat! You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't break my sunshine away. San ko kaya ti kasto yung aramiden dananan kong tatang, Norling? Agasa? Kunang madlano, balik bayan ako niti dahito yung inangay da apaskan. Ay nabay amon, takastada nga rudmat. Di ka pala na iruam kadakwada. Tunggal agawid ka, agselebrar da. Uwan nga rod. Uray bagbagak mat kadakwada nga uray saan. Taurnungan dakit diti kwarta. Henry. Kaya't ko nga gurnong da kuma. Tapnoadan to si dadaan nga usaran mo. Ito nagkasapulan da. Hanggang saan mat, tabaraw uboy damat. Bay amlat ta itan. Noan niya ti pagayatan da. Bay amon. Basta si ka, agurnong kalata. Tapara matla iti pagsaya atam. Uwan na, Norlin. Nangro na pa Tapanggap kong agkalay satan. Ay, talaga asaan kami anapan iti paskandadura. Nakapangpangas, naglastog sika. Apay aya. Imbaga nakit din asaan kami kano anakaramraman iti na imas unay ataraon. Agasla imbaga na ngay sudalang ti makabaal. Kasta. Intun kuan, intupak ko kenkwan ti kwarta mi ije bangko. Ay saus bay amon maray. Saan mon atutupan ti kasjay apangas? Ay, naimbag ta nakapagtepelak iday. Tano saan? Ay, jaklamon no anya tinaaramid ko kenkwana. Amangan paikit din no binarsak ko iti buti ti arak. Ay namaray bay amlatan. Saan mo nga ikan kanaw? Tapno na talinay ti panunot mo. Kastala ti biyag maray. Wan matkit di Ay, makauma. Malakit din maray. Yagmun tay bugo nga gat-gatangag ta inak agluto. Wan atoy. Sige, ingkan. Nanang, tatang, nagsubli ako ng Manila. Kaya't kung ibaga kada kayo, adi kay kumagbarayo boy. Agurnong kayo kit di. Tapno ito nagkasapulan kayo, adan to kautan nyo. Ay na, Henry, anak ko. Anya nga iti serbiti biyag no saan kami nga gragsak ni nanang mo. Adda nga rod kwarta di happy kami may kininanang mo. Kastal na ti biyag, anak ko. One month. Agatagad bidag iti kayat mi agatagan Anya nga rod. Ada nga rod kwarta di gastusan. Kastala ti biyag Henry. Nanang, tatang, maditi kasta nga ramid yo. Di kay agpangpangas. Di kay agpangpangas na maditi kasta. Aginot kayo kit di. Bayan na kami kadi, anak ko. Unay kandaya. Basta pauitan na kami latay ti kwarta Tapno kanayon kami anaragsak. Mala, agiinom tayo lata. At na kwartak dita 5,000. Impauit ni Henry. Believe kayo ba, tanya? Wala, paray! Bilib kami kinano ti kwarta yo! Ay, katuwa na! Katatago ti kwarta may! Isungaro na kayat kumata painumay. Tapno may ranon kayo may! Kung mata di kayo makaraman iti arak no di kayo librigan. Oo, sige, ginom tayo. Ano ti pulutan tayo? Agpulutan tayo lata. Agranag tayo. Tado ti karne ijay rep may. Norlin, kumusta kayong kanimanong Henry, boyfriend mo? Mayat lataan, Belen. Adda parikot ko.
Ti na ni Henry. Di na kaya't ngagbalin ang manugang na. Ay, takasanumot nga men. Pada ka laang amamirmiraot. Idintutan ni Manong Henry, kat dakkel ti sweldo na iti Manila. Un nga rod. Kan amom ka di, Belen. Kino na kanyak ni Henry nga iti mabit kat agkalay sa kamin. Oh? Talaga? Ay, kat mayat Agpangadwa ak nga rod no makikalay sa akin kwa na. Ta saan nakmat akayat ti inana. Hoy, makikalay sa kakunkwana. Mayat mat ti ugali ni Manong Henry. Saan mat ngay mala iti ugali dagiti naganak na? Di makikalay sa ka? Kan maysa, saan kayan tumot a makikabalay ka dagiti dadakkel na? Allukuyam to ni Henry, adito'y kayo balayong nga agnaed. Na, wow, mayata, ayo, nakatataera kiti na ito asuot ko. Apagiso, nakapumada akpay, ken, apaw, nagbanglo akpay, sakit, nakapulo ak, ken nakapantalonak iti slacks sa nangina, sakit, apaw, nakasapato sa kiti nag-isay ta, ninginaan mo't lang, mayat, ken, apaw, adapay rilo ka nanginang mo't lang, ay, bakna nga, iti na ito alangang. Santino, di ba panap, Aldo? Oh, bayan pati porbam Wan bakit? Daman natin tara kakasar. Sa klatan ti mapan, di mo mat kaya ti umay. Na, nagsiksi ka tadi ti asuot mo? Nakabistida kiti na pintas with shoulder bag. Kompleto ak iti alahas. Kan adapay kwarta iti shoulder bag kaw kas kada shelf. Gure ka bakit? Papanambot ngay. Ay inak makiparty iti friend ko balikbayan. Ay, sige. Agkoyog tangarodan na rumor dito balay. Agsinatan tulagan ni Jailay. Ay na, nagtarkat pa rin. Wala. Natawara ka talaga. Sa nakakaskan ka, di na mo nga ornosan ti bagina. Pwa! Wala nga rodan ti postura mga tao. Di mo pa'y mata mo nga ornosan ta bagay. Ay, awan lahat ka lata Nagpangasmut na kaya tao. Mas dawak mata. Nauray gayam si ka. Kat naawis ang mga anak iti kasar dito. Jak ninamnama. Nagpangas ka ba't tayo naldaw? Naimbag kumaman, no kwartam ti bus-bus-busan. Neta. Pagbanbanugan ba't ngarot ti anak mo? Malas day anak mo. Tanadaan itikasken kalama. Pangas! Mayat mo't day taritos mo, Dora. Maibagay kan ka. Ay, syempre. Sikan ati adda maigatang na iti aritos a gold. Bilibak mo't kan ka, Dora. Sa anak ba't akas ka nagiti daduma dita? Feeling. Kundi aritos da. Kundi alahas da. Ngampi kimal. Saan akas ka nagiti aritos ko tunay na tunay. Amin nga lahas ko kat pudpud now. Kaslag paspasikat ka. Wan ata day pasikat ko. Maditikas ta, Dora. Di kang pangpangas. Di tao apangas. Maisarsara. Friend, uray pangasak tapod numat amin nga ibagbaga. Ay, kakadua. Amiga, umay kayon tagbulrom tayo. Ay, una yan. Awan mat lang mauray kung nalugan nga agpaili. Di tayo pa nga gururay ak. Agsubliak man lang hindi di budaan. Paltog din nakapaturungkan ka. Usubam amin na pagananay mo. Amin nga dadi tabagin. Usubam. Anya,
agraman alahas kan rilom. Angam, Darsam! Ako rayak laangan dito igit ti kalsada iti pagluganak nga agpaili. Dagitin tubat kakadwa ka babakat tadida kaya ti makikuyog kanyag. Yung anya ko bangay. Gusto mo mamin na kawas mo. Itad mo amin ka na kami. Ito. Amin nga day ti bagim. Agraman alahas mo. Gusto ba? Agraman ka po. Agraman! Darsam! Talusan! Paltugan na ka! Balat kayo dyan, no? Gusto na bandukar. Saka-saka pa nagnag na nagkapoy di barangay ti kumparik ang nagkasal ti anak na. Nabandugak pa yan. Sagsakasakit na lumaban. Dura! Dura! Sino te? Andyan day tangay tsuram. Nakapantikan, nakabrakal hangin. Uray si ka. Nakaprip ka laan. Nagtumpong na kinagpadamag din kita niyo! Hoy, matayo kayo ditoy! Ay, kumayo tayo ditoy! Ay, Aldo. Na-hold upan. Dura. Nahong dapat mang. Ay, unay kayon nga agasawa. Unak no asinon nga agbala nga agasawa nga awan kaus na amagmag na iti kalsada. Nakayumat gaya. Awan to dita. Nahold up kami nga agpatpadagan ni Aldo. Nalbagata sana tibiyag ni tinalada. Nutikat na kiti alahas kan kaos mo. Napagbidutan da kami abagtek ija ile. Iswadi da kami intal talag nagiti nagkitawan mi iti tulang. Iswa nagnag na kami langan nga agawe. Kat nainbaga. Tanailasin da kami. Kat sinartungan da kami iti kalsada. Narabian kami ngamin, anak ka po ijay syudad. Iso nga intulod na kami ti anak ko, nga adalugan na. Ay, kitaan nyo man la sila ngayo adwa. Daytan, diyang ibagbagak iti dura. Ama di, ti pangas. Tama isang makalaan. Ay, pangas kayo ngamin nga agasawa. Lastog kayo. Iso akas na tinagbanagan niyo. Naisarsarak kayo. Saan kami ito niyag pangpangas? Tabangan no ti biyag minton ti holdapan da. Agbalbaliw tahan. Saan ka di Dora? Juan Aldo lakay. Agbalbaliw tahan. Titan, tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, ana daw iti pagsasaw ako na. Titao apangas, may sarsara. Tampok dito'y programa tayo. Kasta na tibiyag! Kasano daytan, Martin? Awan man ang trabaho. Sapay na ibusan ti bagas tayo. Kasano adi maibus ti bagas tayo? Kat ipadpadawat mo la kadananang kan tatang mo. Anya nga ipadpadawat asasawam. Kaanong pa'y nagpadawat ak iti bagas kadakwada? No, kas di nga wanak. Ay unay kan Martin. Kan may no padawatak man ida. Awan dakis na tanaganak ko ida. Kumaano nagbanugam. Saan mat nga rod? Anya? Oy Martin, saan ko nga ipadpadawat ti bagas tayo? Nang runa pa'y no nagbanugam. Taamok ti ugalim. Imot ka. Uray dagiti dadakkel ko. Imutam ida. Natural. Nagbanugak da ita. Ingka mangi remedyo iti bagas. Awanan maisaang. Ay, sika na. Impadawat mo di sika ti mangi remedyo. Saan ko nga impadawat ti bagas tayo kunak manen, Martin? Di mo ulit-ulitan da ita. Taawan kinapudno na.
Oh, adtuyan ti bulbuluda, manang. Ay naading ko, agyaman ako na Talaga nga awan amok asabali apagutangak, no di si kalaang akabsat ko. Tano ni nanang ti pagutangak, agungot mananday dyan. Sapay jak pa'y nabayadan ti sigod nga utang ko kankwana. Mano aya ti utang mo kan ni nanang, manang? 1,000. Ay, Ay, agyaman akmanan aading ko. Imbaglaangan tada naira na naidulin ko. Alang nga rudan, inakon, inak gumatang iti bagas may. Ay, nakaluto ak matlaan. Bagad, mabisina kaon. Wen. Umuna ako naman. Itayak pa yung mabisi. Ay, naurahin tabiitan adag iti ubing. Tanapandalain subli tay laban ni Nana suling abinulod ko. Mabisinak nga rudan. Apay numaulserat? Adda pang paagas mo kanya? Wala. Umuna ka nga ruda namangan. Taurayak dagiti anak ta. Anyat si Danaya? Dinengdeng anasagpawan iti ikan. Ala. Umuna ako namangan. Anya ka matan lakay. Inibus mo matan ti sagpaw ti dinengdeng. Di mo imbat yan dagiti ubing. Tapno makasuro da nga agsida itinatang. Anya. Uray kumamat sagay sa dalaang nga ikan Nuad da sagpaw ti diningdeng, saan danton asidaan tinateng. Tadjela sagpaw na ti sidaan da. Nagadukat arason mo, no di ka katrawag, salbag ka! Tatang, nanang, ingatangan kayo, ti sidaan niyo akarni. Ay, agyaman kami, barok. Wan, nagsweldo ak namin itay, ketni. Nakisyanda ako ni so nga ingatangan kayo na sidaan nyo. Ay, kastaman baraw. Ay, pagyamanan mi unay Ngamday, ay una mati pamilya wine. Imbes nga igatang mo iti sidaan, may. Igatang mo kit da iti sidaan dagiti anak yo, barok. Sang kay madanagan, tatang kananang. Adu dagiti ginatang ko. Iso nga inyalaan kay latan. Alang araw, di mo baybayaan ti pamilya. Katagyaman kami, wine. Wan, tatang. Kamadanagan, kastala ti biyag. Ilakam ti katukangan, iti pagsayatan, kunadang arod. Ay na, agyaman kami no kasta, barok. Ay, nagsayaat ka, amanugang. Martin, inak ije balay da Mrs. Lee. Inak tumulong nga agdalos ije balay da. Agluto kanto iti pangaldawan nyo Agawid kanto. Tasi kanto ti agluto. Saanan tamaki pangana kun ijay. Isurot mo dagiti anak mo. Anya, ay sus, nakababain mat. Ano isurot ko pa'y layda? Nukasta nga rod, agawid ka nga agluto iti aldaw. Katsi ka ngay nga agluto. May mayat mo't lang no si ti agluto, tanay mimas. Di ko namkit day, sadot ka, salbag ka. Ay, na. Nagdagsan to kaban na bagasin. Ay, na. Di mo, Martin, day tamasabat ka. Ay, Martin! Suplatan man na ito awit ka. Ay, na. Nagkuna ngamin nga agawit kayo iti di yumawit. Ay, na. Kita kayo man lang. Ay, na. Ay, nagalasin day siya manugang. Ay, linabsan naklatan ti lukaw. Di naman lasin ublat mo ti awit ka, abagas. Itulod na ko may gibalay may. Ay, nasuron ko iti day siya taon. Basuro na ka talaga ka ni Martin. Di nakpaya mo tulungan may. Ay, lakay. Amo na marigriga tanak iti awit ko, half kaban. Linabsan naklaang, adi nakman latinulungan. Ay, bye-bye, amo. Ahal? Wampay sirbi na dyan manugang. Naimpagpay ni Amboa, tambonak nga isakay. Lakay. Doon niya ka tinagayatan ni Doryakan kwa na. Sa daw? Pah! Ala, bay amon ko nakmat. Sana balay, tana isang putmon dito'y balay ti half kaban, abagas. Wala. Ang amsan aday tati pakaluksawa. Nudi ka tay manugang mo asa daw. Ha?
Soron ko ni tikas siya klase ti tao kan manugang. Lakay. Awan pa'y pakaay-aywan iti dayja manugang. Soron kaon. Nagyaman na. Nalpasan. Manang Doria! Ala! Sige tagbalbalsay. Kapilitan aading mo. Tano diyak aramidan. Awan mo't pagsungrod may. Sapay awan igatang ko iti LPG. Ay, piman kamet manang kuaya. Adama asawam. Ngamapay ngay asan ngay so tagbalsay. Ay katsakon Tadyak mauray nga aramidan na dayta. Ang manang trabaho ti lalaki dayta. Uray, takabaula ka din ko. Ay, una yan. Piman kamat manang ko. Si kapay anak ki asawa. Tanakatumpong ka iti awan nakem na nga asawa. Ay na, piman kapay manang ko. Martin, umay ka man agbalsik ita ijay balay. Taawanan ti pagsungrod may. What? Siya? Pagbalsigan yo? Awan mo't ti aramidam. When now, adda ka din napatid nga aramidam. Ita. Awan, nanang. Angam jaket agbalsig. Ay, tangdanan kan Basta umay ka agbalsig. Nilangan Doria ti pagbalsigan niya. Kabalan naman. Anya! Jak makabalsig, tanasakit ti sikat ka. Ay, dalpas matlangan. Ay na, kung na nga ipabalsig ko kan ni Orlan. Tadimot kayat ni Martin ti umay agbalsig. Uray tangdanan may kumakaninanang yaw. Nay, nabalsig mo igaya man. Wen, tatang. Sana bali tao matsarak ko ita Domingo. Iso nga inmaya kon atap no, imbalsigan kayo. Malaa ka si kakarodan at itangdanak. Apo tatang, saanin? Apay atang danan dakpay lang. Kaslasanda ka manugang no kasta. Ay na, ambo manugang ka. Nagsaya at ka kita manugang ay. Ipanakil ka talaga manugang, ambaw. Ay, padakalakay! Dumagas ka pa dito yung parangan mi Uy, padakalakay. Umay ka, padakalakay. Tagmerienda ta. Ay na, sige man. Ay na, dumagkasak magagpaiso padakalakay. Pag isaw, agmerienda ako man hindi nakita ka lumabas, padakalakay. Naimas ta merienda ma, padakalakay. Ay, wan, padakalakay. Kamutay kan kapay. Ay, mabit lang at ay nakmangalay ti kapay. Ay na. Ay, agyabanak, padakalakay. Ay, nakabayat, padakalakay. Ay, wan gayam. Ay na. Padakalakay. Damagak man kan ka. Kasday ka di atalaga ti ugali di manugang mawa di Martin. Apay? Una, taiso ti nayabak at ang danak amang sukat iti dideng ti kusina may. Ay na, pangaldawan. Ngam di pa na ikapat ti dideng. Ay na, padakalakay. Saan ko amay panakal na dyan manugang ka? Niyambo manugang ko ti talaga anasaya ta manugang. Aya? Hanggang nun ni Martin, tukak. Anya kay ti pagkarit na dyan. Sadot lang aro dahin. Awan pa'y respeto na makada kami akatugangan da. Ay, kasta aya, padakalakay. Ay nawain, padakalakay. Iso ani ambaw ti idayaw ko amanugang ka. Ngamen, ay nagsaya at amanugang sika. Responsable nga asawa ken ama ti pamilya. Ay, sabagay. Pudnot ako na ang padakalakay. Ta nakitak iti na minsan. Ang nakasusoon ni bakit na iti linaban na. Ay. Sarsarunun lang ni Martin. Di na pa'y sublatan mo. Tadikat ka asi di asawa na.
Ay, wen, padak alakay. Talaga asa daw. Ni ambo ati panakil ko launa yung manugang. Tamalaksid ang nagagayt. Amo na kami pa nga respeto akatugagan na. Talaga nga ipanakil mo launay ni ambo ang manugang Ay, wala. Sa bagay, tay kunada nga rudain. Ipanakil ti katugangan, tinasaya at na manugang. Ay, gusto ta ko na ang padak alakay. Ipanakil ko launay ni ambaw. Nagsaya at amanugang sika. Nagalasan tinadamag ko nga ibagbaga ti amam, Doria. Nga niya. Nga dayo ka nga ipanakil na ni ambo amanugang, ngem iti siyak. Ha? Intun masurunak, tutupak ni tatang mo. Tanya ti aramidam. Bituga ka. Anya, talagang awan na kamo niya. Bitugam kit din ni tatang. Kat isumat ti mangirugrug iti di mi pagkinawatan. Ay, oray siyak Martin. Kanunungak tinakuna ni tatang. Amas ipanakal na ni ambo ang manugang dangam iti sika. Ngamen, awan mo't sirbay. Anya? Talaga man. Anya kumamot ti sirbay, malaman. Irresponsable kan to pay nga ama. Agawam to pay dagiti anak mo iti makan. Awan kat na mo Oh, adto'y tinatgadak bakit? Ingka gumatang iti naimas asidain. Nasaya at magtadanat gadam. Wala, taintad ni tatabag to tay sweldok ang nagkarpintero iti balayda. Nasaya at no kasta. Gumatang ka iti naimas asidain. Inakla padigwanda na ng kantatang iti basit asidaan. Anya? Una, tayong bagak apadigwak ida ita. Saan amabalin? Anya? Nagbanugak day taing gatang mo iti sidain. Iso adi mo ipadawat. No nagbanugam kuma, di sige, ura ipadawat mo amin. Anya? Basit mitla day ito ipadigaw. Kun imbagak adidan agluto iti sidaan da. Iso anam namaan da to'y ipadigaw. Padasam nga ipadigo day tata, disnugak tangangam. Anya? Ha? Aday ta! Indi sokon iti lamisaan day ta nagbanugam! Ito pakunto pa iti tarupam! Sigay! Lamutam amin! Tangay nagbanugam mat ako dam! Ha! Manipod ita! Isinamon ti kalderong! Salbag ka! Ay na, ami ading ko. Apalan ka talaga. Ngamin, di ka agkonsumisyon iti asawam. Ngam siya, ay na, bumakita ka dagos no kastoy. Kat, talaga mo tabi makutan tayo tsura manang. Nauma akon iti ugali ni Martin. Iso aday jay, insinak ti kaldero na. Anya? Makamon iti kanin na, tamakamuak matan iti kanin mi kadagiti anak ko. Anya? Ay unay daytan? Ay wala din ko. Naumaak nga minin at talaga. Doria bakit? Inapoy lang, tinailuto ka na. Tawan mo't iluto ka si Dag. Mabalin ka di nga ibingayan dak iti si Dayo abang o. Saan ang mabalay? Maako ka di ti konsensyam, ngagsidsida kayo iti bangos. Idinto ta siya nga asawam kat awan si Dak. Ay katanya ngay nga raw. Makamukamutan ay iti biyag mo. Tasyak, nagbanugak da ito'y Martin. Kastala ti biyag Kanya ti kadam dito'y balay ti manugang ko amanakam, Martin. Sige ambaw. Inakon imay ko lain subli to'y binulod ko anatadam abunang mo. Sige tatang. Inakon. Sige Martin. Panawan ka pa dito, Iwan? Noon niya ka tiyaramidem dito, Adi ka kumapan agtrabaho, tapno da ipakan mo iti pamilya. Ay, anyan ti panagsasao ti katugangan ta kanyak ambo. Si kalaka na yun ti pampanakal dagiti katugangan ta. Masairak. Kastala ti biyag, abirat. Dumteng lataw ti pakasairan. Yan ket di, agbalin ko makakarit tayo takyan ka. When, nabirat Martin, agbaliw ka, tapno maragsakan mo ta, dagiti katugangan ta,
Kan kastamat ni bakit mo? Uwan, abirat ambo. Sige, aramidak dayta. Gaputa talaga papanawon na ko ni Doria. Laglagi pem abirat, tinasayaat nga asawa, nga ragsak ti pamilya na. Tinasayaat ang manugang, ipanakkel ni katugangan. Awan, abirat. Laglagi pak dayta nga imbagam. Ang balbaliw akong nagpaisaw. Tapno agragsak mo ti pamilya. Hala, nagsayaat man launay dito abirat. Itan tinaggibusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ipanakkel ti katugangan, tinasayaat amanugang. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Ay sus, podno ti kunakson nga. Nagampang mo't daytan. Kat nga dasawa na. Dayta nga rod ka, talaga nga ampang. Ay, syempre, aday gisaw din nila kay na. O di syempre, agsapol iti sa balay. Ay, Nagdakusan nga aramid. Di na lang mayura yan iti asawa na. Ay na, anya man ang tichismis mo dita. Maditi kasta. Pag chichismisan nyo man ang tibiyag ti sa balay. ni, adda kayo gayam dita. Kahit si Kamat Sonya, agpada kayo laab bimanyas ti dila na. Siyak aya. Katno ni Ana ti agis istorya. Madiday ta. Kasanaw no maidanon kan kuana. Di gulo manain. Tilalaing yung agparbo iti istorya ako nak. Agpaiso mat ita. Uray pay. Pakasaknan nyo ngamin aya. Dumawdawat aya kada kayo iti kanan na. Tapakibyangan nyo ti biyag na Alawa na, tata. Nangabak kayon. Inak man langan. Hey. Manakibiyang alaklakayan. Anya ti kunam. Awan, kukwayong tinangagyaw. Nagdakasay. Masuron amadilaw. Makasarak kala ko maitimang tibabdi tangiwat mau. Uy, tungit! Naabatak manen. Malas talaga. Agawit man langan. Kapuludan kay tipuna, mana? Sanan. Kasingiram to iti sa bali abanag. Ay, pakpakawan. Ngarod, libre. Che! Sana kakas ka ni Merleng ano maabak, umutang iti puunan na, kalpasan na kat. Ay, nagsao ka man na nana. Matakdaram day ta? Naman ita! Saan ay anag-date kayo? Aso? O anya? Napauwi ka? Napuntaw, saan ka lay? Alfon, ha? Anya din pulong da kanyak si Kana. Anya mananday tayo? Ikot laing mo nga agsagap iti damag. Chismism ka no ni Merling. Kanuray ni Susan. Tinang ibagakan ka ti chismosa. Ay naana aya. Agnakam kanto lang ata. No siwakan dan tangangam. Ngek. Tandanam dito nga ibagbagak ana. No di ka pa'y lagsardang iti kinachismosam. Makamukan. Patsyambat na kita. Sige, saan ka pilitan no di mo aklunan? Ngam agalwad ka. Tano si ka tinagbasol. Saan ka nga isakit? Anya? Baybay anak nga asawam? Nuawan basol mo, isakit ka. Ngam no si ka tinagbasol, makamu ka itibiyag mo. Pulos adi katulungan. Nang runa, no pa kay babay ng ti pamilyata. Pinayawan ka, si ka, Ana. Tada reklamo da, kontraken ka. Reklamo, kapitan? Asino mat ti mangireklamo kanya kat awan mat dakas ngar aramidak? Sa anak mat nga agtatakaw, akas karagiti da dumaan nga 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 opisyal ti gobyerno tayaw, tapno ireklamo da kuma iti korupsyon, uno plunder. Hay! Sa anak mat apida fiskam kwen? Seryoso da ito, Ana. Saan arabrabak? Apay, kapitan. Asino tinagreklamo? Kan anya ti reklamo da? Inreklamo na ka ni Merling. Tachis-chismism ka na. Anya? Ijis-chismis ko? Saan mat, kapitan? Ay, awan amok iti dayta. Awan!
Saan ka apilitan ang mga klon ita, Ana? Kaya't kung agsango kayo dito'y barangay hall inton Sabado, iti alas 10 ti agsapa. Wala, Kapitan. Day talaki din. Sigurado ka? Wan, Kapitan. Anyakit din. Awan mo't inararamid ko. Agparparbuda, ah? Sige. Maamuan to nga rod no asino ti agululbod. Agparangkanto dito'y barangay hall. Kaya't mo asawan, Ana. Saan ka nga ron amapan? Ay, nasonya ulawak kaya amapan. Anya? Linang sutam ni Kapitan? Naglakat yak pambar. Siyak pa iti kunam. Ay sus, agungot lakit diyan ni Kapitan. Bibiyang ko pa'y. Di oray man asino ti agay ayab kanyak dita. Oray pa yung ngata ni Pinoy. Anya? No asino laditan ti madakdakamat mo anagan. Ultimo presidente. Mapilit dak aya amapan no jak kayat. Grabe ka mat, Ana. Ganawan pa'y nabalod iti kastaan niya. Makaamu ka. Wan, sunya. Nagloko mga ngaminan da Yamerling. Kat nagpaysumat nga daaramid na. No awan ng kwarta na. Tila maitongtong itnan. Agraman kararwana. Podno, pakunam. Ita, kundi dalos. Kundi awan aramid na. Asos ka, sunya. Ha, syakti bacham. Kinadamot na kay baga kanyak iti dayta. Oh, makitam. Ano na habak? Pautangan ka no ni Alphon. Inton kwan, agkuyog damot ten adwa. Kat pambaran damot ten timapan ang merienda. Tagayam, sa balay ti aramidon da. Ampang! Dilagbaeng! Ay, winkayam. Ningay Susan. Pudno nga tanga da relasyon da iti kumpari na. Uy, adda dagiti makakit-kita. Nagkuy-kuyog da. Kat mapandamang mangan iti restaurant iti ilay. Amangan no pa'y bayadan na pa'y lalaki. Asus, adami nandita ah. Anya kumapay nga itinamnamaam. Ay na, di lamasyan iti asawa na nga da iti abroad. Wan nga rod ah, no di kat ampang talaga. Hay! Piman mo't nila kay na. Anya man ang tipag-chismisan nyo dito yan, Sonya. Ana! Ay! Bibiyang mo kumamot si ka, Alphon. Rod Saritaan ti babae da ito'y. Saan ka sumagsagpaw, tadakos? Limalakyan ka, chismosaw. Napasyak pa iti chismoso itan? Budnamot! Adda ka no nakaistorya am nag-date kayo kan Merleng iti naminsan naabak iti tong AIDS. Alphon, nagditan yumat ngay. Siguro, napan kayo nagbuya iti sini anya. Ay na, nagkasat kan. Sigurado na ita ah. Adapay siguro tangdan mo anya. Ay, salpag kayo, babae. Amangan no sa balin tumanan, ti maturturong dayta. Panawan kayo man layan. Makitang Ana. Ay, appear! Di appear! Ay na, napadamgisan. Isu api manaw adagos. Ay, puno lakit di nga da relasyon da kan ni Merleng. Nagsinapaw da akasla tong X. Sapaw, asapaw. Pudno ka di na daman ko, ha? Ay, anya manin ayan na ita. Asinungat na ka ni Sinyang, ta inchismis mo. Ay, awan amok di tabestre. Saan ka di abin nalaagan kan nga isardang mo daytan? Siyak pa'y latong tam. Tinungpadak lang arodan. Nalabas ka mat, bestre. Kunak lang arodan kan ka. Di ka ayunan no nagbidot ka. Nang runa, no kasta at chismis tiga puna. Amok ngay dita. Nakababain ka kit ah. Kayat mo nga awagan da ka iti broadcaster kas kada chismosa dita. Kan anya pa'y dita. Saan mat asyak tinangirugrugi ah? Di oray man. At daya karbangan nyo amakibiyang itibiyag ti sa bali Kayat mo nga rod asikamot ti chismisan da. Anya ko mati chismisan da. May papan kanya katawan mat made. Nga aramid ka. Saan kan nga kalintigan ana Isardeng mo daytan no kunak. Sakbay asiwaken da tangangam. Ang mga no agbabawi kan tao ngam naladawan. Ay nahuan Ana. Isu asimangpot dito. Tamasiko. Nagampang dayta. Kunampay Ay, sa bali tinapan na inadal iti Manila.
Timot mapan agpasikog ti inadal na. Kinahabil ka no pa'y kit diyan itatang na. Oray asi numat ano kasta. Pagkat adalam, imbis nga HRM ti kurso na, HR matgayam. Hay, kababain. Kastay may sapay ako nada. Imbis a psychology, psychology. Tidakas na pa'y, adda ka no asawat ni nakasikog kan kwa na. What? OMG! Anyan ta OMG? Ay, ay na, wala na. Iso adi na mabalin nga ikasar ni Karil. ay oo na yan. Nagada pakiboyfriendan na, iti pa'y ada asawa na. Siyempre mas expert ti ada asawa na si ka. Saan aya? Ay, kasimot nga rod ni Karel. Aganak nga awan ama ti anak na. Aganak nga awan asawa na kunam Mystic ka, kastay kunada. Chismis mandaitan. Pudnomat nga men. Da kayo matgayam, tata inyo. Ibagbagami lang mo, tinasagap mi kan ni Ana Adamag, tata inyo. Api isyak manin ngay. Kat no sika tinang ipadamag kanyak. Sika, Ana. Pakal alam iti sakit mau ti laing mungag chismes. Apay nga minamasurong dakot pudnomat. Uray man kit di pudno. Anya nga minaya ti bibiyang yu iti biyag ti akin biyag Da kayo ay ati mangmanggad iti pagbiag da. Ay, sige Ana, agsinatan Baliwan tanto langan ti agistorya. Adda ka man dito paradaan iti tricycle, sika Ana. Ha? Apay, bawan, maiparit, ha? Into madamdama sa bali man ti masagap mo chismes, ha? Bibiyang mo kuma, sika Alfon. Ay, napo. Sinipangol da ka lang aruda, hindi ka pa'y lagnakan. Ay, awan bibiyang mo, biyangot yakit di Masuron ka agad pudnomat. Chismoso? Apay, amok ayamat dagita no awan mang ibagbagakan niya. Wen ato day tamot lati sagsagapon. Tidakis na sobrang ti istoryain daken ka. Makitam! Amo matlagayang asaan asyak ti ponda kita. Adagis istorya kanya. Wen ngam naynayunan mat iti kinaulbod. Sumardeng ka man, si Kandutay. Anya? Limalakyan ka, chismoso. Adda ka di mat inchis-chismis ka. Adamat? Aber, anya kumamat. Si kamot lang tinang istorya, nag-date kayo ka ni Merleng, kalpasan ti panagtutong ityaw. Uy! Tangiwat mo. Makitam, ha? Ang mga namamati, dapat iti bagbagang. Hoy, manang Ana, agsarita taman. Apay, Karil? Chismosa ka talaga niya. Ni ay, panggapom itan nga agsaw kanyak iti kasta, ha? Di manyas talaga tadilam. Hoy, Karel! Di nakpagsaritaan iti kasta, ha? Anya ti chis-chismis mo, may papan kanyak? Adayamat! Nangibagamot kan ka dayta? Anya ngawan, imbagada kanyak nga istoryaan na kano? Amom, Karil, ading ko, no adda asok, adda kano apoy. Anya? Adda lang mat nang idanon kanyak, masikog ka kano. Makitam, dipod no? Anasikugan ka iji Manila, bayad di panagadal. Ay! Tawagan mo itangawat mo! Anya nga ro, tiarami din tayo ita. Agpaada kayo, nga dareklamo na. Chismosa ngamin day ta babae, kapitan. Apay, masuron ka? Pudnomat ngamin agaranggandyang ka? Gunggunam? Ay, salbag ka! Nagapgas ti kinaramutam arupak. Agpiglat lakit din daytoy. Awan bibiyang mo itibiyag ko. Oy, siya! Pakpakanan na kaya ta ibagam kanyak no anya ti aramidak. Anya ayat ti usar tingiwat, ha? Di mo't pagsaop, Ay, ha? sumardag kayo. Sinalbag kayo kitday. Adda kayo lang arodin iti opisina ti barangay. Adda pa iti sangwanan nyo. Agriri kayo pailaan. Ayop ngamin day ta babae, kapitan. Bayadam di pa nang karamot mo iti rupak. Saanin ama ikatipiglat na? Puisit ka! Pusa! Ganabang, chismosa! Ganabang gaya. Anay ko! Ay, sumardag kayo! Ti rupak kinaramutam manan!
Mangibabain ka launayan si Kaana. Anya nga data? Umdas pa yun apakaikap kapitanam day nga aramid mo. Isugayam ti mo na. Kita man ti kinaramutan na iti rupak. Malalam. Ore aging bagday to, isaanan na maikatipiglat na. Siyempre, saan mo ta husto tinaramid mo? Anya? Nasaya at ayang arudmat, nga istoryaam ama si Kog, nga aganak ngawan asawa na day di babae. Pagnamat ita, masarungkit din. Sus kaaya ana, panunutom mamut day ta. Aramid aya tinanakman day ta. Oy ana laglagi pam tay pagsasao ako nana. At tinagsanga ti dila na, masiwak ti nga na. Dagi sapay a babae ti isakit mo, bestre? Ana? Ada siguro pa naggustom kan pana niya. Ngamin, sisik karudan a babae. Tangiwat mo. Pagnamat, tano saan na sisik karudan? Apay basta nagpasikuglatan alaman. Ay, naana aya. Mapan ka iti ayan day a babae. Sumartan kan! Apay nga nga isakit mo. Di mo tilablabidam. Ha? Dahito iti makunak ana. No di mo isardeng day tangar amid mo. Panawan dakan. Anya? Jak kayat adumakkel dagiti anak ta amay sa chismosa ti inada. Ha? Kababain ana. Kasta lang arudan tinamsaakan dati tarupam. Di ka pala agnakam. Ditan tinaggibusan ti istorya tayo ita anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinagsanga adila, masiwak tingiwat na. Tampok dito'y programa tayo anapoluan. Kastala Tibiyag! Mamang, ibalon ko nga'y mapanakagiskwelahan. Ay, ano sa mun aday ta? Awan mo't kwartata yon. Di pa'y mat nagsweldo ni papang mo. Unay mo dun, para lang may sa atuto ka bananak yo. Awan pa'y pang soft drinks naman. Awan nga ron ti maramidak. Awan mat nga ron ti mangayab kanyak kita nga aglaba. Anya mo dun. Syakla ka na yun ti awan balon na. Dagiti ka adalak, inaldaw nga da balon da. Ay, ano sa mun anak ko? Ano kayat mo ti makaadal? Ano sam ti awan balon na? Iso nga rod ako nakamangan kayo, sakbay amapan kayo agiskwela. Tauray awan balon nyo apang merienda. Inton siyak ti makaadal, mamang. Saan ko akayat ti kastoy arigat ti biyag? Ala, saya atom nga rod ti agadal anak ko Saan ka pala nga makin-inaram? Saan mo? O sige, mamang. Bye! Sige. Kaasimot dagiti anak ko. Awan pa'y mabalon da mapanag-eskwela. Naimbaglangan ata na singpot da. Kasano? No, dabasit masapulan ti amada. Inom na pa'y lang, mat. Sino nga iti saan nga agbisin no kasta? No mapanak mat makilaba, dilawan na. Kaya po, amok la kumakastoy, tadya kon nakias-asawa kan ni Bert. Ano sama, anak ko? Isumot ti kinayat mo iday. Iso nga awan pababasulam Nasingpot mat idi baro nanang. Pagaro pag-ayamat akastoy ti tungpal na. Talaga matakasta. Adda dagiti nasingpot no baruda. Ken agar aram da pailaeng. Ngam inton adda asawa dan. Adda aminan kadakwada abisyaw. Dagiti apuyo ti pakaasyak. Awan pa'y mabalon da merienda da. Aya. Mabiit laeng. Daytoy. Alaom to'y duagasaw. Para kadagiti apok dayta. Ay na, agyamanak nanang. Dakkel tulong dayto yan. Apay, awan ka di obra ni Bert ita, Adamot nanang. Duangal daw ang nagtrabaho. Ngam sweldo na lang iti may sangal daw, tinted na. Anya? Ingatan ko na iti bagas kan kape, kas kada asukar. Anya pa'y ngay. Adamot kagudwat kilo nga ikan manumot lang ngay dayjay. Ay, day matkanti kasta. Jak pulos namaan akasta ni Bert. Ay, maibos ti anos ko no maminsan. Ay. Sa katagsapol pa itinaimas asidaan na. Agungat no awan ipasango kan kwa na. Ay, awan panunot jay asawam. Ha? Iso nga rod anong maminsan. Katsak malapdan ti bagik ang mga pakan kwa na. Ay, uray siya kano kasta. Umak nga rodan.
Ay ngabaging ga iti mabalin anak ko. Liplikan nyo ti agapa. Nang runa no si iimatang dagiti anak yaw, tadakas tibo nga na dayta. Diyan, kakada! Kakaiso na nga, damay nom. Pare ba? At dan sa dakkel akong trata ma. At damat basit, pare Kaloy. Naka-advance mood na tao. Ay, sumat lagaya ma. Open man ang tiinom dito yung store ni Nana Elma. Amamudak mo siya tagpainom, kakadwa. Sky is the limit. Uwen nga naman. Dahita ti magustuak kan kakad pare. Sige, agpulutan kayo. Awan pa rin. Sige. Open tinom kan pulutan. Sige. Ay, Bar! Kangay, anda pagpainom mo. Bayadam nga raw, dagiti utang nyo ditaw. Anya? Anda pagpainom mo, di kay makabayad iti utang nyo. Unay kayo matan Nana Elma. Bayadam mo pare. Manola! Aganay, duwagasaw. Malagayam, dahil talaki din. Nagado na sa uyo. Ay, iraman mo nga ron abayagan Malugi da tao, gapo kada kayaw. Tayo ka din. Ang DSW dito, istor ka. Wen, bayadak inton madamdama. Awan parikot dita, Nana Elma. Paid amin ang dayta, inton madamdama. Awan madkit di bibiyang ko kada kayaw. Ang salbang kay kiday. At damayin yaw, awan alpaay iti pamilyayaw. Kan awan utang ita. Wen, danag mo na yan, Nana. Kaiso na nga do't kwarta kita. Wala, bayadan nyo adagos ti alain niya. Anya? Inton makainom kayaw, malipatan nyo manang tiyang bayan. Una yun. Ay, pagnumal. Manida. Grabe kayo, mate. Ay, saus, natahur kayo no inom. Ngam no agpaay iti pamilyayo. Ay, awan. Abak yung kumisman no agpainom kayaw. Ngam ti pamilyayo, agbisindan. Ha? Salbag kay kitday. Agpami-pamilya kayo pa'y lakit day. Anyakit na Nana Elma na yun. Nakaskasaw, sakit eh. Agay ka na. Ay, so na nga damay na. Eh, sito. Ay, no diyo bayadan adagaw. Sumapan kayo laangan iti sabali nga istor nga aginaw. Ay, grabe kayo mat Nana Elma. Saan ama banglas dagiti lakok nga ra? Sige, bayadak kadagos tinumin mi. Uray pulutan. Ayos, sige. Kita kayo may. Day tala pakisok muna nyaw ti pagaliston nyaw. Day tala agsip-sipot iti pakisok muna nyaw ti amuyaw. Ala ka kada. Sermon tinayin ti pulutan daw. Iyon ni kaskaso ni Nana Elma, shot kiti. Ay, di kay masuron tapod no ti bagbagat kada kayaw. Nagdadakkel kayo akarnay. Ngam diyo amaw ti agtrabahaw sa daw. Why? Nalabsak da papang, ganda mang Carlos, mamang. Nabartak damanan iti tiyanggi ni Nana Elma. Damot lat kwarta na ayinom na aya. Siguro nagaduda mo tijay sangot iti Tirsina. Sakit na kaar-ariwawa dapay. Bida manan ni papang Ala, agsubli ka iti ayanda, ta dumawat ka iti maigatang iti bagas. Awan pa iya po'y tayo. Da kayon mamang. Ang tanak tumanan Ha? Kan adapay homework ko, mamang. Ala, siyak nga rudan ti mapan. Isumat lajak mauray asumangpay, tanabartak manan. Mabuto nga kan papang. Nangrunakat na kainuman. Da kayon timapan iti ayan na. Sige. Ay, nalabusan ti amayo. Ay, saan ko namanusan ti kastoy? Ay, pare. At the police, delikado kan. Pulis nga. Anya ko manod da. Pispisak ko pa. Ano? Ay na, nagmayatan ti biyag mo, Senyor Bar. Mayat nagganas ti biyag mo. Sige mo, gayam. Di na biyag ko. Ha, naimas talaga ti arakan niya. Pagpaganas lang, mat. Makapalok magpay siguruan niya. Iso Nana Elma, mangted ka man mat iti sa nga butilya nga arak. Vina. Alan Nana, mangted ka, ta uminumak mat. Mayat siguro tirik na ti aginom iti arak. Vina. Wana na, may mayat siguro ti arak ngam ti bagas agatangan kan masida. Makapunas iti bisin ka ti arak. Ay, saus, Vina. Mayat siguro ti agbartag. Malipatam ti bisin kan parikot mo. Ay, kwa. Pare Bert, kumuna kami pa ya. Oh, kakadwa! At John, naman doon! Mabit lang kakadwa!
Ang shot tayo, pay. Awan, di kayo pa'y pumanaw. Uray ka, big shot ni Bert. Ako, para Bert. Sayang tilibre nga arak. Kan saan aya, aday tamat ti kay kayat yo. Day ta ti sapsapulan nyo. Ti adamang painom kada kayo, iti libre. Mare. Vina, gawit ka. Di nakman ibabayin dito eh. Anya nga gawid? Kunak nga rod nga ginumakmat, tamayat gayam. Awan gayam parikot. Nga uray awanan niya po iti pamilyam. Nagsayat abiyag tagbartag saan aya? Vina, sumardeng kan. Amom ka din nga awan niya po itayo ita. Nga awanan lamutan dagiti anak mo. Nga adamat may painom mo. Da kayo. Gusto'y ka dila tagdam mo yo? Tagbartag? Intayon, babandayo ito. Oy, Makamentare. di nakibaba na, nay. Mabain ka kadagiti padam nga arta. Dagiti awan amuna no di agsipot iti pakisukmunan na. Dagita ti kabain mo? May kanda ka aya iti kanam. Kabain mo ida. Ngam di ka mabain di tabagain? Ay na Bert, naumakon. Saan kon amaanusan ti kastoy abiyag? Iso atangay irresponsable ka nga ma. Nasaysayat no pumanaw kami langan kadagiti anak mo. Tapno awan mang dilaw kan ka nga agbartad kan mga ramid iti kay kayat mo. Kabagis, naanos ka nga nga asawa ka. Ay kusaklang ti kasta, sinaak na ita lalaki. Awan sir-sirvi na nga asawa. Manong itong... Nagpangas. Kunam lano asino a politiko no agpainom. Agbisin mo't gayam ti pamilya na. Fay, ay na nagmayat a pasubsubanan. Naglastog. Manong? Di kailangan ta pampanunutan. Nabayagan na binanatak ti asawam kay. Ay, bye-bye amon, Manong. Ay, ngayon ka bagay. Ipagpagapok lang ka dagiti kana ka. Nang runa si kakabsat ka. Ay. Kung namlan na sino. Ay na, makapahay blood. Ay, basta bye-bye amon, Manong. Ang mga no isupay ti pakairubrubwam. Basit langan ti yano sa kinkwana, ading ka. Basit langan akam malina. Ha! Para manak no kuna, para manak! Ayan ni Mamangyaw, May. Nasapa mo't anak karumpuat, papang. Napanan na. Amok pa yan. Ada papanak kung nadamit laang. Nagturungan na nga ta. Itimplan man iti kape. Nagsakit ti ulok. Hangover manin Salpag kiti. Naladawak kiti na nagring. Adda kumapay kita, kakontrata kita. Kwa, awan kape, papang. Salbag. Ingka umutangan na. Ay, mapainak. Saanin nga agpautang ni Apong Elma? Kandi kampay nga rod na migat kan ading ko. Naimbag ata awan klase mi ita. Magalasan. Sige, papang. Inak ijayan dalo lang. Darang ada kilap banda. Peste. Pimanaw da dya babae nga awan pulos makan. Wisit. No utang, lading itagbar. Jak ipautang tilakaw. Agbayadak matitiutang ko, Nana Elma. Ay, kat no bigbigat. Utang, sakit arak manan. Bungarak nga rod. Ay, naber. Di mo lakasyan tay asawam. Bigbigat itay, bimulod iti pagpliti ng agutong. Di magas dito ni Vina? Wan, masyanak. Iso nga inikak iti 50 pesos. Apay nga nga agudong. Mapan ka no agsapol iti pagtrabahuan na. Nga uray para labawan no para lakoy jay tsindan. Anya? Tawan ka no matgayam mauray na itinalay nga asawa na. Kasta timbaga na? Nga ibarbartek na kanumot laang tisapol na. Adda may painom na, ngam awan maipakan na iti pamilya na. Nagalasan. Sika, tinagalas ti aramid na, Bert. Saan mo nga mau ti agpamilya? Puisit. Sirmon lakit nga rodon tinaganap ko. Nagadulakit din ay atikasken ka. Nga irresponsable nga amaken asawa. Kaasipay ni Vina.
Apay akas ta tilangam si ka, Bert. Umayak makikapi tatang. Apay, awan kape ije balayaw. Nay boss, pati pamigatan awan. Ngem, adda maigatang iti arak. Ken ipainom mo kadag iti parkadam apadam asarang usong kasta kaday. Ay, ure ka di madda kayo, sermonan da. Ay nga, Bert. Saan ko akanunungan ti style mo nga agpamilya? Bulok. Ha? Sana dakas, taglang ay, sagpaminsan. Agam no kasta, amaliwayam matan ti pamilyam, anya ngay dayta. Talbag, sermon sa pailan, maganap kumot dito. Oy, saan pa'y lasir mon dayta, oy? Balbalagan ka lang anak kao. Tao raysak nga, ma'am. Saan ko akanunungan ter aramidam? Ha! Mabainak paikit din kadagiti na kay kamangam. Nagadulakit tayo nga moyo. Pumanawak man langin. Oy! Saan ka masuron kadagiti bagbagak? Baliwam kiti ti aramid mo. Nakababain! Okay ka saan, no? Di badshot ka man, tore. Nasaysaya at dito ilangan balay ti pag-iinuman tayo, pare. Kinapudno na. Jakon kayat tiaginom iti sangon ti tersena ni Nana Elma. Jak kayatan ang maulit ti pan nakaibabay mi. Gapo kini Marivina. Bakit tula ko madya sinalbag idya babae? Ay sana. Delikado kan. May demanda ka. Bawsi ako nada. Ha? Violence against women and children tayo, Jacob. Mabalinda ka nga idarom. Anya nga idarom. Asawa na. Ada karbangak amang disnog kun kuanan wag kang mali. Maditikas ta pare. Awan kas tayo pagsasaritaan na nasaya at naanyaman ti parikot yo. Sika talaga. Iso nga iti kabiitan na panahon pare. Ay, ingkay urnusan na ti pamilyam. Masaya tadakan malay nga babae. Nabambanugak, Bert. Sino tinagtad ka dagitin sangpat mo, ha? Tilalaki man niya! Kanya? Kasta pa lang ti pasabat mo kanyak. Nagpudno ka? Ay, awanan ka itibayin, Bert. Nagpudno ka! Ay, ibatanag! Masaksakitanag! Hey! Sumli ka! Di kang masinag! Kung saan iwag-wag ko kan karay daw kutsilyaw! Nalabas ka na! Awan lang arudan ka teramidam anak sayang! No di tagbartag! Kasta pa lang teramidam! Hey! Iyag mo na ito kutsilyo! Kunak mata di kang masinag! No di mo kaya kadagas di mapasamakan ka! Nya? May turadnak pa'y akabilan, tatang, nanang. Kaya't ko lang matatulungan. Tabaybayan na kami matapamilya na. Kinapudno na kat binagbagakon. Saan ko akanunungan ti anak ko? Ang pagsaritaan tayo kumaday ti abanag. Gapo man lang kadagiti anak yaw. Dagiti apo kumi kada abalayan. Ay, oray siya, kat jak kayat ngagtong paliti kastoy. Panunutin niyo dagiti anak yaw. Anak ka. Papa! Nana! Ni Carlo! Pina! Dakas din na pasamag! Apay! Ni Paribert! Pinakpak na iti butilya! Anya? Ay, sa dito ti ayan na ita, Carlos! Pinakatag iti pulisida! Ngamintaraydan sa iti ospital! Diyos ko, unay lakit din da dyan tao ay Sakak! isunay tan tibong at kinabartog na! Anya ita tinagbaragam, Sana na makakita ti may sa amatam. Gapo iti panang pakpakdan iti butilya. Depak ti babawi, nanang. Saan laday ta? Dao mapayon ni Vina iti aramid mo. Plano dan ti agawid iti Pangasinan. Akadwa na dagiti anak yaw. Pangasiw, nanang. Kaduan da ko mamakisarita ka ni Vina. Akid daw iti pamakawan. Mga nagpatinggaman langan iti karay. Sana nang. Isa patak. Agbalbaliw akon. Ay, saan asyak ti pagkaryam? Ni Vina, ti kasaritam. Da kayaw, agbalbaliw kayo matag. Tatitao amang martag. Awan, tinasaya at apagbanagan ti pamilya na. Wala na.
Hangam na maksayanan at isuki yo. Di ka matan aginom ditoy. Ay, sana napatagkanyak day ta. Basta makitak lakit day, anasaya at kayaw. Sana bali nana. Aginom kami matangam sagpaminsan tulayan. Ay. Sana napalalo. Nasaya at launay, Carlos. Iso adi kay makaasawa, takas tayo. Asino nga'y timayat nubartag kayo mag. Kat barang no agbalbaliwan ang mamimpinsan ni Bert. Agbalbaliw at talagang nana. Nadidigra iti napasamak yan ko na. Kitaan nyo, saan na makakita ti may sa amatana. Iso adi kay urayin ang akas jay mo ti mapagtangyaw. Sakbay nga agnakam kayaw. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasaw ako nana. Di tao amang Marte, awan tinasayat a pagbanagan ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo, Anapoluan. Kasta na ti Biag!